kitabu de babu 21 dambugal noga e go bangal fi bayani no yewta en fi banganduye ahkamil imama nyaawoje almami yagal ko hombo duwa wonde imam sionatun ko adi en nabude dambugal noga e go bangal en yiltitoto ka dambugal noga yabal darsu on timmano tawi ko arestirirte kon yite lanni e mudun danani ke hore mu hide yiltito lannintinen dun don arten ka babu 21 ayatu hal mar'atul muslima ko ayo sonnajo juldo tamassiki jogito bi ta'alimi diniki fi andugol dina ma kam fi jangugol fama dina ma ka wata jokkutu weli foti wota aw jokkutun kipputun no nyamira no hebira mananko no jangira gande hedditide adna yankoje jogito natan no famira dina makam wala ta hurnannaki wata hode wata torompe da ayatin noddobe al mudallilina majjinobe alladhina ben yuriduna falabe sulba jattugol few karamataki teddungal madangal allati ben bawwa'aki ben falabe jattugol karamataki teddungal mada allati ngal teddungal bawwa'aki honnungal ma manzilata place maggal on dinil islam ko dina islam sabo walaysa ghayra al islam la taki ko hina islam dina ala ko hina islam qur'ani wa man yabtaghi kala dabbudo do ghayra al islam ko hina islam dinan dina falan yuqbala minhu jabanta kama wa huwa haray kanko fil akhirati kala hara min al khasirin ko jiado e perdube waffaqana Allah jami'an yalla hawrindin en dendangal lima fihi al khair konko mojjere woni mudum wasalaha e malore fi dunya kana wal akhirati kala hara nam are non fuddo den babu 21 no yewta en fi nyaawoje almami yagal hadhihi al wazifa ngal do gebal ad-diniya dina yanke wal al muhimmatu ko wongal muhimme allati ngal tawallaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngal nelado Allah on halfini ngal nelado Allah on darani bi nafsi hore mabbe kambe tigi be nelali goddo be normal goddo imam ko kambe tigi darani wa tawallaha darani ngal khulafa'uhu lunti be mabbe ar-rashiduna fiu be bennayo sayyidina abubakar umar usman ali kambe kadi e der ko be lunti kon kambe tigi be darani ngal be normali goddo وقد جاء قم دياري في فضل الإمام في برى الألمام ياغل حديث كثيرة تندود منها هنا يمود قوله صلى الله عليه وسلم ماكم بكم بن الله بماكي ثلاثة يم بتاتو على كثبان المسكي بينو ياي دو أورنغول تيري مسكي يوم القيامة يند دارنغال وذكر كدوني نلادو جانتي وند أن منهم هنا جاء مأبه rajulan gorko amma qauman almi do yimbe wahum taw kambe bihi e ko almi be ko raduna hibe weltori si onatum be en hadith on wonde wo ko luudo wa fi hadith al akhar nare hadith go inna lahu kanko almi do yimbe be on hara yimbe be nonno weltori wona o forsu do woni imam harayno wodani mo minal ajri immorde jodde mithlu ajri sifa joddi man salla ben wombe juulude khalfa ba makko be mana embere wombe juulde ba makko ben fop sibe woni be wulude sibe woni be million joddeji mabbe ni fo sawtini rama haray mo mari wanondi be wi on hadisa don kadi ko lowdo wali hada ko sabu dun kana la tori ba'du sahaba yoga e sahaba be go radiyallahu anhum yalla welebe yaqulu hibe wi anayno lin nabi wa sallallahu alaihi wasallam ij'alni wadan imama qaumi almami kayimbe am en kafami an noman imam kamusidal anga wana was ko yidugol ardagol ben wolirde dum wana sabu gebe ko buy e meden ene won himmirande imamu yagal lima ya'lamuna ko sabu ko be ande kon fi dal kay mudum min al fadilati imurde bural wal ajri en joddi lakin askonitu malasaf wondude suno mola nango ashadidi tidungo nara hiden yi'ude joni fi waqtina hada e o waqtu men hande e o sa'i men do e ngu jamanu men do hiden yide kathiran ko dode min taliatil ilmi min talabatil ilmi immorde dabbobe gandal har haybe hebali ngal taw yarghabuna hibe lerda habbito anil imamati fi almam yagal bi mana fi wongol imam wa yazhaduna hibe tinno fiha fi imamu yagal wa yatakhalluna be akkita be terto anil qiyam biha
fi daranagol ko ɗum woni almamiyagal ngal itharan ka ɓurnugol lil kasal wonande ngamelo ngon wa qillati e fandugol rakabatin lerɗalngol fil khayri fi ɗaɓɓugol moƴƴireji hedditiɗɗi wama hada ɗum ɗo wonali illa takhdilun siwona hoyende woppede min ashaitan imorde shaitan falladi oɗo yanbaghi lahum falladi nden hunde yanbaghi lahum hanande ɓe alqiyamu biha daranagol ɗum ya jiddu bi jiddin kam wondude e kelɗere wondude e tinnare wa nashatin e softande wa ihtisabin e tanƴinagol lil ajri wonande joddinde indallahi ka Allah fa inna talabatul ilm andone no ɗaɓɓugol gandal awlan nas ko ɗum ɓuri hanande yimɓe ɓen bil qiyami biha sabu daranagol ɗum wa bi ghayriha e ko hina ɗum min al amali saliha immorde golleli moƴƴi wa kullama tawafarat tuma kala hawrondiri tuma kala timmi muahhilatil imama hebilandeji imamu yagal ngal fi shakhsin e neɗɗo haray kana o laatiki hande kadi awla bil qiyam hino ɓuri hanude ko o darano biya almami yagal ngal si tawi woni e sartiji muɗum ɗin timmi e makko mimman huwa dunahu di on tawɗo ko tanamo kanko bal skoni wuritode on mo ɗin sartiji mofti e muɗum yata'ayyanu hara hino toɗɗi alayhi makko alqiyamu biha daranagol imamu yagal ngal ida lam yujadu so tawi woni heɓaki goɗɗo goo gayru koynamo si heɓi kenon goɗɗo goo haray hande kadi no yiɗanamo no yiɗanawoɗa so tawi goɗɗo goo ala si wona kanko haray kanko de sadio woni waɗɗike mo haray musidɓe juuɓe fal awla ko ɓuri hanude ko bil imamati e almami yagal al ajwad ko tinniɗo ko ɗum ko ɓuri hanude nde wonata imam ko ɓurɗo tinnade qira'ata e janngugol li kitabillahi taala janngugol deftere Allah nde jon noon so ndaari imam ɓe ko ɓuri ɗuɗude kon ka hoore leydi hande surtout ka leydi men lagine ɗo ɓay ko ɗon tigi ɓuri andude ko ɓurɓe jasude ɓurɓe raɓɓinɗinade ɓurɓe fanɗude e janngugol ngol ko ɓe woni waɗede imam ko ɓe woni piirude fi imamu yagal tawile cheikhu jon ko wi ko ɓurɗo kelɗude e janngin o bimana ko ɓurɗo wawde famude alqur'anare nde wo wa huwa alladhi ko woni on yajidu qira'at alqur'an e mo andanɗa hoorema yujayyidu himo kelɗina qira'at alqur'an janngin qur'an on be an ya'rafa nde o andata makharij alhuruf yaltirde hurufuji ɗen fof wala yulhinu fiha hara o oñotako e majje hara mo sellini tajwid wa yatbaqu tawa himo hawrondiri qawaidul qira'a ko ɗum woni e tugale janginɗen min gayri takallufin ko alda e haɓɓitagol ko alda e forsugol legoytamo wawi tamaman fasil man wala tanta hara o me'ata e muɗum wa yakunu laato kadi kanko imamu ma dalika wondude ɗum ya'rifu tamo andi fiqhi salatihi faamu julde makko nden hara mo sendidiri sunnaji julde e farillaji julde e ɓuri julde wa ma yalzimu fiha e kala ko andanɗa hoorema hino waɗɗi e nder julde nden ka shurutiha hono shartiji mayre on wa arkaniha e farillaji mayre on wa wajibatiha e sunnaji mayre wa mubtilatiha e bonnayɗi mayre on tamo andi ɗum ɗon fof kala mo anda ɗiɗo piiji ɗi kontuɗen wallahi sellataka o wona imam si wonara goɗɗo goo ala si wona kanko de kawli sabu makone laaɗo sallallahu alayhi wa sallama ya ummul qawma koni yo almo yimɓe ɓen aqra'uhum kala ɓurɗo ɓe jangude kala ɓurɗo ɓe wawde kala ɓurɗo ɓe famude li kitabillahi deftere Allah nden ko ɗo ɓuri handude imamu yagal ngal musidɓe julɓe woni gollitiroɓe o hadis wata en waɗu fawda hakkunde umma islam o wa ma warada e konko jol bi ma'anahu e ma'ana muɗum min al ahadisi sahiha immorde hadiseji selluɗe mimma e dullu konko no tindina ala annahu e dow ko woni yuqaddimu hino hana ardinede fil imamati almamiya gangal al ajwadu on ɓurɗo tinnade qira'atun janngugol lil qur'anil karim alqur'anare teddude nden alladhi on ya'lamu anduɗo fiqhi sola fiqhu julde nden alego e faamu julde nden li anna al aqra'a sabuna noon no janngugol ngol li anna al aqra sabuna ɓurɓe janngude ɓen fi zamani nabii e nder zaman annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam yakunu ɓe laatoto kadi afkahu ɓurɓe kadi faamude fa ida istawu so tawi woni ɓe foti terfil qira'ati e janngin o qaddimal afkaha haray hande kadi ardine ɓurɗo faamude on ay al akthara fiqhan ɓurɗo ɗuɗude faamu on
li jam'ihi sabu moɓindirgol makko hawtindirgol makko bayna misatain hakkunde ɗe peesanɗe ɗo ɗiɗi alqira'atuji wawgol jangol qur'ano wal fiqhi e famugol diina islam kan hande kadi oɗo ardine li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo ɓe maaki yo almo yimɓe ɓen ɓurɗo ɓe jangude qur'an fa in kanu siɓe laati ke noon fil qira'ati ka jangin qur'an sawa on ɓe fota haray kombo ardoto fa a'lamuhum bis sunna haray ko darugol ɓe kala ɓurɗo ɓe famude sunna ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ay afqahum ɓurɗo ɓe famude fi dini la dina Allah kan wa li anna ihtiyaji al musalli e sabu haton jingol juulo on ilal fiqhi faade e fahamu gongol aktaru ɓuri ɗuɗde min ihtiyaji haton jingol mo ilal qira'ati faade e jangi on wuri famugol fiqhi on anda ko moƴƴinta julde ko bonnata julde sinde boni no wattirte ko andugol ɗum ɗon ɓuri haton jidde desa di wawugol tajwidi on ma wawugol hunjagol ngol qur'an o li anna ma yajibu sabu ko waɗɗi kon fi solati e julde nden minal qira'ati immorde e jangin on mahsurun ko raɓɓuɗo ɗum wa ma yaqa'u konko yanata fiha e nder muɗum minal hawadis wa ma yaqa'u e konko yani e awalego e konko ari fiha e muɗum minal hawadis immorde e hadiseje ghayru mahsur bimana ɗum wona reena ɗum wona howa ɗum fa idha stawu stawi woni ɓe foti kadi fil fiqhi ka faham wal qira'ati e ka jangi qadimal aqdama haray hande kadi ardine adiɗo ɓe on hijira tan firgol darete adiɗo iwde makka ara madina hande ɗum ɗon daratake ɓay ɗum ɗon ala wiɓe firɓe ala awa hande ko darete ko adiɗo silmude wo so tawi ɓe fof ko ɓe natoɓe ka islam haray ko heccuɗo wo wali annahu wal hijratu ko woni fergol al intiqalu ko eggugol min baladi shirki iwa e leydi keferu ila baladi l islam ya e leydi islam fa idha stawu stawi woni ɓe foti fil qira'ati ka jangi wal fiqhi e ka faamu wal hijrati e ka firgu ɓuddima ardine hande kadi al akbar sinnan ɓurɗo mawnude duuɓi wo ndaade heccuɗo wo haray on ɗon nome li qawli sallallahu alaihi wasallam wal ya ummakum yo almon akbarukum ɓurɓe on duuɓi ɓen ɓurɓe on duuɓi ɓen muttafaqun alayhi li anna kabru sinni sabu noon no mawnugol duuɓi ɗin fil islam ka islam fadilatun ɗum ko ɓural wa li anna e sabu kadi ko ɗum ɗon aqrabu ɓurata ɓattinde lil khushu'i ilal khushu'i faade yankinar nden wa ijabatu du'a e jaabinanede du'a o wa dalil ala hada tartib e dow rewnidirgol ɗum ɗo الحديث كو حديث الذي رواه مسلم وإمام مسلم في اللي أنا بمسعود كو جت عبد الله بن مسعود البدري بدري ينكيج رضي الله عنه عن النبي كو جت النبي جل صلى الله عليه وسلم قال بماك يا أم القوم كن يو المهم بين أقراهم برد بجانغو دولي كتاب الله دفتر الله فإن كانوا سبلات كلا في القراءة جانغي on sawan be fota fa alamu haray ko darugol burdo be on andude bi sunnati sunna fa in kanu sabelat ke fi sunnati ka sunna kadi sawan be fota fa gadamum haray ko burdo be ardade burdo be adade o hijratan firgol fa in kanu sabelat ke fil hijrati ka firgu kadi sawaun hibe fota fa gadamum sinnan haray ko burdo be duubi o bi mana haray ko heccudo wo wala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu o shaykhu yamaki فقدم النبي صلى الله عليه وسلم نلا الله أردني بالفضيلة برد بالعلم كغندل بالعلم كجانغول أندا بالكتاب دفتر والسنة سنة فإن استويني بفتي في العلم كغندل قدم هرايكو أردني بالسبق أدي دون إلى العمل الصالح فاد يقول مؤجدين وقدم أردني السابق أدي دون باختياره sabu suba golmo ila al-amali salih faade golle moƴƴede wa huwa al-muhajiru ko woni ferdo ala man sabaga e dow on adetido bi khalqillahi e tagu Allah subhanahu wa ta'ala bi mana wa huwa kabru sinni ko woni burdo mawnude on ka duubi awale goy burdo adido on ka fergu on don ardinama on don adinama yo on don wade e hore adido on ka tagede e jungo Allah subhanahu wa ta'ala intaha wa hunaka wa hino do non itibaratun tasakuyeji wattate diili e mum yuqaddamu tata hino ardinane ashabaha dimmojo majjon yim wondi be majjon fil imamati kalmam yagal ala man hadara e dow on tawado walau kana afdalu minhu haystayuni
on no buri mo moƴƴude. Wa hiya kunata ɗin awalan aranun ɗum imam al masjidi ratib, imamu julirde, imamu ratibi on ka julirde. idha kana sawlatiki ahlan ko handuɗo lil imamati almami ya gangal lam yajuz dagotako an yataqaddama alayhi nde ardotomo julnamo gayruhu koynamo kanko. walaw kana haysi o ɗa latike non on ardiɗo ɗon afdalu minhu ko ɓurɗo mo moƴƴude, haray hanata ka ubbatun o feƴƴa illa bedini sona e dungaye on ɗon. masalan an haystay woni hiɗa ɓuri lan kono simin abdoullahi kala mi waɗama imam ratib siɗa ɓuri lan ƴellitade alluwal haray sellantama ka feƴƴa julnalan sonara komin dunginani ma ya feƴƴu. thaniyan ɗimmon ɗum sahibul bayti jun suudu ndun jongalle ɗen idha kana stay woni on kadi latike yasluhu hino wawa kelɗude lil imamati ka o almo lam yajuzu haray dagotako an yataqaddama alayhi nde ardoto e hoore makko ahadun goɗɗo go fil imamati kame almami yagal illa bidinni sona e dunga e makko. ko wano noon kadi tawalami abdoullahi kala kadi kami darni ɗon madama miɗo wawi julnude haray ko marɗa gandal o sellata kadi ka feƴƴa se o nahara komin yanamma. wa dalil on ala taqdim faade e dow ardingol ashabu hadhihi al itibarat yimɓe ɗi tasakuyeji ɗo ala gayrihim e dow tana maɓɓe marawahu ko sabu konko filli abu dauda min qawlihi imorde mako nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama la yu'ammanna rajulu he wata gorko almodey arrajula gorko go fi bayti ka suudu makko wala fi sultani wona kalamu makko si wona hara oya yanammo. wa fi sahih muslim narika sahih muslim wala yu'ammanna rajula ta gorko almo gorko fi bayti ka suudu makko wala fi sultanihi wona kalamu makko illa bi idnihi. wa sultanahu lamu makko gon mahillu wilayati konno ko ka o halfina ɗon foti ko julirde, foti ko quartier, foti ko pays, aw ma yamlikuhuma konko laami. qala al-khattabi o ɗo maki ma'nahu ma'namu anna sahibal manzil wonde no jongalle ɗe awla kon ɓuri handude bil imamati e almami yagangal fi bayti ka suudu makko idha kana so latike de min al qira'a immorde e jangin on awil ilmu ma ɗum gandal bimuhallu bimana ko dagini ɗum yumakkinuhu hino newanimo an yuqima sola nde o ñinnata julde nden. idha kana silatike minal qira'ati immorde e jangi on awil ilmi ma gandal yumhilu bumuhillu yumakkinuhu hino dagono neworanamo an yuqima solata nde o ñinnata julde nden. wa idha kana silatike imamul masjid imamu julirde nden on qad wallahu gomɗi halfinimo julirde nden asultanu laamu ngon aw naibuhu ma ɗum lontiɗo laamu ngun on aw ittafaqa ma fottani ala taqdimihi e ardingol mo ahlul masjid yimɓe julirde ɗon nden haray on ɗon fof o hakko kon ɓuri hande julnude ɗon li annaha sabu ngol laamu ɗon wilayatun khassatun ko halfinande hertinde wali anna taqaddama alayhi e kadi no ardagol e hoore on ɗon e julnamo yusi'u zanna bihi hino bonna sikkeɗen e makko wa yunfiru anhu wa yunaffiru anhu hino dogina yimɓe ɓen ittaga e makko. mimma taqaddama immorde konko ardi yatabayyanu laka hino ɓanginanama sharful imama teddugol imam on fi salati e nder julde nden wa fadliha e ɓural muɗum ngal wa makanatu ha pilasi muɗum on fil islam ka islam li anna al imam sabu no imam on fi salati ka nder julde qudwatun ko ñentinteɗo wal imam on murattabatun ko ɗum woni ko waɗɗodirɗo sharifatun tedduɗo fahiya ɗum sabaqun ilal khayri ko adodirɗum faade e moƴƴereji wa awnun ko none kadi ala taati e dow ɗoftagol Allah wa mulazamatun ko jogodirgol ɓornodira kadi ko kolidira e ɗum kadi aljama'ata jama'o wa biha ko sabu ɗum to umarul masajidi julirɗe ɗen wurnitirte julirɗe ɗen mahirte bi taati sabu ɗoftare wa hiya ɗum dakhilatun ko nato ɗum fi umumi e nder huɓutugol qawlihi ta'ala dalol Allah fima hakahu fi konko filli ɗum
min du'ai Abdurrahman immorde du'a Abdurrahman walladhina be yaquluna be inna rabbana juma min hablana okkum min azwajina immorde sonnabe amen be wa dhurriyyatina ibbe amen be qurrata ayunin buube dangita alla wajalna wadumen lil muttaqina wonande hulobe alla ben imaman nyentintebe jungo mabbe imana hala ko mene won almami mabbe fal imamatu almami yagangal fi salat ka julde min al imamati ko jiadun almami yagangal fi dini ka dina wala siyama tentini idha kana al imam silat ka imamon yabdhulun nashu himo funsa laɓar redungal alegoy himo sakita laɓar redungal wal wa'azu e wajungo watta dhikir wal wa'azu e hulɓingo wal wa'azu e wajungo watta dhikir e andintingongol liman yahduruhu wonande on tawaɗo e makko fil masjid ka julirde ɗon mi mana wonande on tawdaɗo e makko ka nder julirde ton fa innahu haray oɗo bidalika sabu ɗum min du'atin o woni jeyaɗo e noddoɓe tawdena joni ilallahi faade ka Allah alladina ɓen yajma'una mawɓindiroɓe hawtiniroɓe bayna salahil qawli hakkunde ko ɓuri moƴƴude kon e konngudi wal amali e golle ɓe hawtindira waman ahsan ala ɓurɗo moƴƴude gawlan konngol mimman da'a ha yetti on nodduɗo ilallah wa amila salihan o golli golle moƴƴe wa qala wi innani nomi minal muslimin komi jeyaɗo e julɓe fala yarghab wota o lirɗu anil qiyama faade daranagol bil imamati almami yagangal illa mahrum fala yarghabu lerɗanta faale haɓɓito anil qiyam ga e daranagol bil imamati imam yagangal illa mahrumun si ona ɗawaɗo baraji molanaɗi awali goy faaletaake tertagol